dusanzwe tubayeho, ajya gupagasa akaba ari utunga urugo. Noneho ubwo baza kuduhamagara ko njyena n'ubu ubwoba ndacyabufite kuko birarenze kubona abantu batatu bapfira icyarimwe. Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 58 y'amavuko yaje kwica umugore we amuteraguye ibyuma mu nda ndetse amukuramo igifu. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo kwiyicira umugore we akamwica urupfu rw'agashinyaguro. Uyu mugore yapfuye rwarijije abaturage benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Abaturage basabira igifungo cya burundu cyangwa igifungo cy'urupfu uyu mugabo wishe umugore we akamwica urupfu rubi cyane ubwo yamuteraguye ibyuma akamusatura inda yarangiza akamukuramo igifu. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko uyu mugabo ari inyamaswa, ibintu yakoze n'icyaha cy'indengakamere ni ukwica umuntu yarangiza akamushinyagurira. Ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo kwica umugore we ku bushake. Iki gihano gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Bityo abaturage basaba yuko kumufunga n'ubundi arakomeza akarya ibiryo bya leta kandi akabaho neza. Bityo rero uyu mugabo bakamukatiye urwo gupfa, ariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntago igihano cy'urupfu gihari, bivuze ngo umuntu wese ukoze icyaha aragihanirwa. Nimba bamukatiye burundu ni burundu nyine, nuko nguko bigenda, niyo mategeko y'u Rwanda, niyo mahame y'u Rwanda. Iyo umuntu akoze icyaha bagomba kugihanira, iyo umuntu akoze icyaha bagomba kumuhana. Ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo kwica umugore wiwe amwishe urupfu rw'agashinyaguro. Abaturage bari mu gahinda n'amarira ubwo uyu mugore yari afite abana babiri, umwe yitwa Kararisa undi bakamwita Rufosina. Yari afite abana babiri b'abakobwa, none apfuye atirereye abana. Umwana umwe yari afite imyaka igera kuri 7, undi yari afite imyaka 12. Uyu mugore wishwe yari afite imyaka isanga 28 y'amavuko ubwo yishwe ku gicamunsi ku itariki zisanga 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Uyu mugabo rero yaje kwicira uyu mugore ku manwa y'ihangu, ndetse yamuzizaga yuko ngo yamuciye inyuma. Niyo makuru twahawe n'abaturage. Uyu mugabo avuga yuko yasanze umugore wiwe ari kumuca inyuma aryamanye n'undi mugabo muri rogi aho uyu mugabo yaragiye. Nibwo rero uyu mugabo yaje gutaha mbere, umugore nawe atashye aza gusanga umugabo mu rugo. Umugabo nta kindi yamwakirije no kumukubita ibipfusi n'iki, dore ko umugabo yari yabyiteguye. Umugabo arangije ahita amuvutsa ubuzima. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga ko kino kigabo ari ikinyamaswa, kandi n'abaturage bavuga ko iki kigabo ahubwo ni ikiraya ruharwa, ahubwo gisambanya n'utwana dutonya. Baherutse kumufunga yasambanyije umwana wo mu kigero cy'imyaka 28, bamukatira imyaka 35 ndetse arafungurwa. Mu gufungurwa nibwo yaje agashaka uyu mugore, dore ko ngo bamufunze akiri mutonya cyane, ariko yahagarutse none dore ibyaha bindi atangiye gukora. Bityo rero yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Amakuru nayo ngayo, niba gukamera ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze umugisha n'ubuzima buzira umuze.